Mela, wasalt il-Kosovo, l-ewwel ħaġa li ġralek il-Kosovo l-mafja Albaniża tefatlek is-center ma' wiċċek. Mhux senti Kalashnikov. Kalashnikov ma' wiċċek. U bil hemmhekk irnexxielkom ix-xaħmu għax jekk hemm talent Rodrik, skont għax Rodrik Aġus il-ġurnalist li kien għamel kollox hu, I just tagged along. So he bribed his way 500 Deutschmarks, ta' Deutschmarks kellu. kemm jiġu 500 Deutschmarks? Pratikament jisu $1 ta' Deutschmark jekk mhux se jiżbal. Dak iż-żmien whatever insomma li għalina kien xar paga anyway dak iż-żmien. U għall-Albaniż daw kienu ħafna flus? Mela, 100%. U insomma u bejna mixin, ma dal-villaġġ li għadu kif ġi kif esperjenza another bout of ethnic cleansing. Fejrajt dan it-tifel fil-karretta. Ġuvni, bon u manxar. Il-filmjajt, ma l-affari. Il-filmjajt il-parents iġorruħ fil-Bilbero. U filmjajt it-tifel? Yes. Ovvijat ma sibx li kien permessibli li turija mbagħad ħaġa Kuna beħħini filmat mbagħad. Għax wieħed sa finance hemmhekk a bit. Il-min biħejtu. Deutsche Welle, xi Reuters, or something of the sort, ġewwa Kosovo stess, għax Kosovo stess, mbagħad Pristina li huwa l-capital city. Kien il-ħabb tal-medja internazzjonali, hemmhekk taġa terrorizza kemm aħna xejn. Da wasalna hemmhekk, there was only one semi-operational hotel, jekk mhux sejr żball il-Grand Hotel kien jismu. U CNN kellhom solar sħiħ, hekk u nies tripods kamera xaħġa. Incredibly. Solar Deutsche Welle, Solar Reuters, Solar NBC, whatever it is. U insomma wasanna Grand Hotel, insomma, ikmisser żball, Rodrik kellu kontatt mal-KLA li kienu il-Kosovo Liberation Army. U we could not afford that hotel. Biex tikdel hotel fil-verità, bla lift, it was the best hotel there fi żmienu, ma bla dawl, bla lift, no plumbing. At one point. Laqwa hotel? Ġewwa Warzone. Ġewwa Warzone, no. Niftakar xena partikolari fejn ma stajniex nżgħu t-toilet iktar. Ma stajx poġġi. Għax il-livell qabes. Il-livell tal. Hemm overflow. Hemm overflow, you can't sit down, you have to hover. Training, anyway. U mbagħad ma affordinix hemmhekk u kelli għadni l ħodu ħsiebna we can't afford this insomma u tafawna ġo area. Intom tuħbib mal-KLA. Il-KLA kienu qishom milizja, le? Milizja mhux qishom milizja. U għad għandi x'imkien Berez u insinjas tagħhom id-dar. Rodrik, nixtieq tajjek xi li tkellmu fuq din. Bat li friend request illum, ma m'għandix fej. Is very particular. L-sfortuna tal-popolarità istra kulħadd b'xi salif istra. Għal daqstant minni bat li friend request ma nistax inżidu jekk tridu titlu fil-paġna tiegħi. Għalhekk jagħmlu le dak Mużumeċi bro. Robert Mużumeċi likes Robert Mużumeċi likes. I really like the guy. Yeah? Ħafna. I really like him. Okay, end of the show. Narakom il-ġimgħa d-dieħla. I really like him. Fejn ħajkollna nies deċenti. Qed miegħu soċjalment a couple of times. Oh, vera jogħġobni. He's intelligenti. I like him. I like him. Trid kolħad difet. Mela. Trid divestihom minn nies. Mela, isma'. Insomma, x'kenna speċjali aħna konna light. A very light operation. Dawn protocol health and safety, close liaising mal-BBC, close liaising mal-forzi armati Ingliżi. CNN close liaising mal-forzi armati Amerikani. Il-Maltin Il-Maltin. KLA, apparentament. KLA, Heavy. Dik ir-realtà. Heavy. So, insomma, at one point, trażluk flok ħalsunniex il-hotel, għalla, ok, ma tkunx flus, ma lajju dil-area taħt il-kontroll tagħna, però kienet hot wis, kien ħafna skirmishes madwarna. U Rodrik dejjem I was just tagging along dik ir-realtà. Tagging along, but I was fine. I'm handling this, qed titella shots tal-ġen, kamera tajba, titfaħħa l-kamera, tant l-ambjent huwa partikolari, shot madonnali, dejjem, ġetnajlek ġviri, sign mines tiġix, barbed wire, femur bone, titfaħħa il-kamera ħadġi tajba. U il-ħin kollu, fil-ħin li kontu għamme,
il-gwerra kienet inħass. The last 2 weeks. Kontu tismaw esplużjoni. Le, anki, rapid fire exchange kbir, il-Humvees għaddejn minnaħa l-oħra biex imorru jaraw xe tiġri, nirrepetilek t-presa xruħek, jina lija kont isti qed nara movie. Ġi eżilerazzjoni ħassejt. Eżilerazzjoni u komdu. Komdu immens. Ma ħassejtek flebda pod meddet. Le, just exciting, this is fun, this is going to be great. Grazzi tal-li tissegwu l-podcast, grazzi l-daw kolla li diġa għedin fuq il-Patreon tagħna minarkom da xogħol ma jistax isir aktar minn hekk jekk inti taħseb li dan kollu li qed nagħmlu b'xi mod valuri huwa siewi f'ħajjitkom, inħeġġiġkom titlu fuq il-Patreon tagħna li huwa patreon.com/John Mallia, tagħtu l-kontribut tagħkom min-naħa tagħna aħna nwedukom li se nibqgħu sejrin gas mat-tarnak.